Bog svima, dobro večer. Rješavam si stvari na kompjuteru pa sam skužila da full dugo nisam snimala vlog ni išta slično tome. Pa sam odlučila snimati, tjedan dana. Kako izgleda sad? Studirati u Zagrebu s koronom. Zeko? I danas je nedjeljna večer, već je skoro polnoć, već je skoro ponedjeljak, tako da stvarno krećemo na vrijeme. Sad idem spremiti Zekića spavat. Šćepanac, idemo spavat. Već je kasno. Sutra je faks. Evo ljudi, ja na faksu, u montažici, gotovo predavanje. Upravo smo obavješteni da je to bilo zadnje predavanje koje je uživo. Tako da smo se sad lagano počeli prebacivati online, što mi je okej, ali ne bih htjela da je baš sve online. Lijepo mi imati neki aspekt normalnog života da dolazim na faks i moram imati maske stalno i to je to, sad je gotovo predavanje, idem u menzu pa se vraćam tu radit, a mislim dok mogu ću dolaziti isto tu malo radit, jer čim se malo prošetam do grada, družim s ljudima, bolje mi je nego da budem po cijele dane doma. Ali da, to je to. Prvo predavanje uspješno preživljeno. Rekla sam pogled. Da. Ljudi, sad je 5:15, imam predavanje za 15 minuta. Pukle su mi čizme i nemam više niti jedne, nemam niti jedne ravne čizme više u Zagrebu nego samo one na tak, zato što mi je puklo. Pukao mi je ovaj patent i dobro da idem na kasnije na trening pa imam ove ribokice pa ću sad njih obući, ići ko seljanka po svijetu. Osam i 40 je, ja sam mrtva umorna i nazad doma. Tu sam doma sredila Tulja Demetliku, bivšeg labinskog gradonačelnika. Zeko provalio u sobu. Zeko, dođi, si cijeli dan bio. Zeko cijeli dan sam bio u kuhinji pa je sad odmah došao kod mene u sobu. A sutra isto idem na faksu jutro, ali je plan da u petak nakon predavanja, znači petak popodne, friendovi s faksa i ja krenemo za Rijeku, držimo fige da će se to i dogoditi. Dobro jutro svima, koliko vas ima. Već je 8 sati, ali opušteno. Baš je prekrasan dan danas. You can hold her hand and show her how you cry. Explain to her your weakness so she understands, and then roll over
can brave decisions before you crumble up inside. Spend your time asking everyone else's permission, then run away and hide. You can sit on chimneys, put some fire up your ass. No need to know what you're doing or waiting for, but if anyone should ask, tell them I've been licking coconut skins and we've been hanging out. Tell them God just dropped by to forgive our sins and relieve us our doubt. Stvarno treba uživati malo u životu i lijepom danu i s malim sitnicama. Kad smo previše obaveze, zaboravimo na to. Tako da mi je ovo danas baš lijepo. Malić je bio je kod veterinara, pošiškali su mu noktiće. Hoćeš izaći? Ma kamo si bio, Zeko? A gdje bi? Kamo si me odbela? Sad je 8:30 ujutro, za pol sata mi počinje prvo online predavanje. I onda sutra idemo u Rijeku, idemo se družit, a doslovno se sve zatvara. Doslovno moram biti na kantunu. I strah me toga, uvijek kad smo na rođendanima izbjegavam sjediti na kantunu jer sam jebeno praznovjerna i želim se oženit. Ali ako se pomaknemo nazad, mi svjetlo obasja glavu, moram baš biti naprijed. Mogu probati? Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers to me, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. You've been sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me. U Rijeci, danas je subota. Idem se naći s bratom. Danas je prvi dan da su zatvorili restorane, a moramo ići na ručak. Tako da ćemo vidjeti kako će to izgledati. Sad pokušavam naći kuda ići doma. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Korona ručak! Jebem ti korona. Tvoje smesetino. Da, malo sam se htjela. Sad već. Jas. Markov pogled na smetlište. I novu. Neću to snimiti. Moj brat koji studira medicinu. Pare lagano. Evo sam ti ja dala. Ne, nije. Ja isto tako. To sam ti ja dala. To mi je mama dala. To sam dala mama, pa mama dala tebi. Šta je s tim? Visini ovo.
S tim ideš na faks? Ne još, ali kad budem trebali će. Stvarno? Da. Ja nisam bila nikad. Imaju neke regije. Ja snimam. Čekaj. Blizu. Će se promijeniti boja. Transverzalni kadar. Ovako. Dole, tu. Dobro. To je to? Ne, počekaj. Aha, mijenjam boju ova šalica. Nice. Iron Man! Magija! Otkud je to? To mi je Keti kupila za rođendan. Ja sam naručila poklone za Božić. Mislim, Sviša. Na sve prazne. Baltazar, 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 I to je jednostavno za otvoriti isto. Nema me prije. Daj, nemoj snimati. Stavi onako ono, mislim, ja isto ne znam, ali stavi Maja već otvorila, ali da uzelo. probaš napraviti pogled. Tak mi je dio nešto. Kakav mi odleti to u kameru, Evo, pa će mi biti. sad ćeš otvoriti. Ja ću se skloniti. Je baš lijepo vrijeme, a mi smo zapravo učimo na vreme za faks. Dečko mi je skupa doručak i sad će oprat suđe. Što mi nastavi na Instagram. Ne, na YouTube. Još bolje. Znači pozdraviti mama, Bog. Zato mi je slagati jebeni od snimke. Dve karte na porijena su ti... Ja bih. Svi si snimila sve to. Evo, prekrasna rijeka i moj dečko koji se ljuti na mene i nosi nam stvari. Moja prekrasna rijeka i moj prekrasan dečko koji će me istući. Svaki dođemo doma.